tanda prangsikaphi Allah bertujuh Ramadan dua tahun hijrah Nabi pram Badar masajan gayuran Yahudi Allah kafe kaji bahimpun kaji ngaji kepungan Nabi Allah kafe kaji bahimpun kaji ngaji kepungan Nabi Allah Nabi dayupe gendraan tanda prangsikaphi Allah bertujuh Ramadan dua tahun hijrah Nabi prang Badar masanya yupran Yahudi Allah Kafe kaji mahimpun kaji ngaji kepungan Nabi Allah kafe kaji mahimpun kaji ngaji kepungan Nabi Allah kafe kaji bergadung di Nabi Anjir tabirale dengan sujud batuhan kalaman ilahi Allah Nabi lagi batuhan bemenang dalam perang sabi dengan Nabi jenjang gampang sakti Allah Nabi nayupeh gendrang tanda prangsikaphi Allah bertujuh Ramadan dua tahun hijrah Nabi pang Badar masanya yupra Yahudi Allah kafe kaji mahimpun kaji kepungan Nabi Allah kafe kaji mahimpun kaji kepungan Nabi Allah Nabi maju dalam perang menerjang daku sikaphi Hamzah kanan lakuan berangsang beta dangli Allah beda Abi Zubaidah berangkat ikut Nabi atau kuda lepasan maju dalam perang sabi Allah Nabi dayupe gendrang tanda prangsikaphi Allah bertujuh Ramadan dua tahun hijrah Nabi prang Badar masanya yupra Yahudi Allah kafe kaji mahimpun kaji ngaji kepungan Nabi Allah kafe kaji mahimpun kaji ngaji kepungan Nabi Allah Ali bin Abi Thalib menerangkan juga pahlawan tegak hadapan dengan Zulfaqar kepenari Allah sigar bercinta kafir dalam tanah jilam sikan kafir yang adum pingsan kalau Sayyidina Ali Allah Nabi nayupe gendrang tanda prangsikaphi Allah bertujuh Ramadan dua tahun hijrah Nabi prang Badar masanya yupra Yahudi Allah kafe kaji mahimpun kaji ngaji kepungan Nabi Allah kafe kaji mahimpun kaji ngaji kepungan Nabi Allah nasib dia bulan musuh Islam mati dalam perang Badar di singan tertiga bangkit Allah kafe yang ada
ciplung takbir pun berkumandang, bendera umat Islam maju dalam perang sabi. Allah Nabi naik pegendrang tanda perang kesikapi. Allah ber-17 Ramadan dua berhijrah Nabi perang pada masanya Yahudi. Allah kabe kaji main pun kaji. Jika Nabi Allah kabe kaji main pun kaji. Jika Nabi Allah tetap Nabi Muhammad tinggal negara Madinah, tunduk perintah Allah dari perang bukti. Allah situ Nabi dalam perang Allah. Agama Islam dalam sayang kawal Nabi. Allah Nabi dari pegendrang tanda perang kesikapi. Allah ber-17 Ramadan dua berhijrah Nabi perang pada masanya keyupa Yahudi. Allah kafi kaji menghimpun kaji lenggi kepungan Nabi. Allah kafi kaji menghimpun kaji lenggi kepungan Nabi. Allah